أرض أروميا فرد الدين، أرض علمائنا العاملين، وخاصة أرض أفرنقل فرد الدين، أرض علمائنا العاملين. ولد بار العلوم فيها وتر، شيخ المشايخ البلاد الأكبر، من أعطاه الله كل الفنون، فسموه ببخار الزمان. من لا نذير له في البلاد، عميق في علم رب العباد. فحافظ الكل مع المتون، في ذهنه المتن والمعاني. كذا الأحاديث مع الإسناد، يرويكه عن راويه العديد. فلان عن فلان فلان عن فلان، حتى إلى النبي بالأمان. فزاهد تقي للجبار، مع هذا فزاهد تقي للجبار، مع هذا ليس من الفخار. أهي كشيخ علي بهر النهات، يعلم النهوة إلى الحياة. فعليها يعرف الشيخ بعلي جاته، لأنه نازل قند جاته. فعليها أسس مجلسه، حينما توسر له عينه. ضرب فيها بأس الطغاة، وكل الشيخ بكلب العصاة. ضربوه كما للهد يضرب، فماتت عينه من ذاك التعب. ما هذا هو بار الخطاب، وخاصة النحو كالعراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالن كينيا خان تورا خنانو داوتن نجين ربي هند خيسن الرتو هاجراتو سنين جتشا الرخن أركبنو مجلس عالم خينيا بحر علمي شيخ خينيا خبجة مبجالة ما رب رحمة إساني فاقودو أبا نحوي شيخ علي جاته خندوبا غرا أركا جرتنكم مجلس إساني تيارا زيارة داف مجلس إساني ديني چت أركبنا. شيخ خينيا ربي جنة نوفاقنا نيسو رب رحمة إساني فاقودو مقالا لانجي راتي قوس ديمني مجلس شيخ خينيا شيخ علي جاته تركبنا أما تافرتمي أوليف بكا خناتي غافي جانر كان كتابوتا غرغرا برسيسا تران غافي جدا بنمو كتابوتا نحوي كفر رقبابتني كتابوتا نحوي برسيسو دان كان بيكمن درسوني الرتاني نحوي برسيسا جران كان كيسا في الله الرهدون درسوتا إساني تهودان كان بيكمن شيخوتا هدو قري باسه شيخوتا هدو برسيسي اي بيسه دوتي نما يوفو هناتو نمني دو الرهفو ينجرو كل نفس زائقة الموت أكما ربي ينجو إسان اللين دو جلانباني إساني مترقمان كينياهو جلانباني لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا وصونا من الدنيا رتيا في نبي خين نفاتو أفا إسانو جلانباني وانتي فعالمني قدان وقا أفرتمي أول أستي خطابة غرغرا خيسمتو كتابة ناوي برسيسارا تران مجلس إساني داوتشوف بكا خنا دفني شيخ خينيا خبجا مفجالتما خم بكا ساني بوني بكا خنا برسيسا جرن gar tokkoon saahiba keenya gar tokkoon abbaa keenya nama gaafa nuti ijoollee qaraatirra waliin mataa nu qaba nu leenjisee nu guddisee sheekh Maaruuf Ibraahim isaan ziyaaruudhaaf dhufnee bakka kana jirra. Lafti tun lafa kaleessa ilmiidhaan beekamtu lafa ulamaa'idhaan beekamtu lafa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmii fi ulamaa'is keessa wali qabee ilmii fi ulamaa'idhaan ibsee bareechee kitaabonni garagaraa fanniileen garagaraa keessa barbaadamaa turteedha. Alhamdulillah arrallee rabbiin شيني خينيا شيخ علي شيني جبان شيني قدام بيدي تنقبدو خبيتنا خيسد يرو دير تودا فكم يني وبرسيسا دا تران دوان كيسا ديمنيس علمي ساني خيسا نسجرني لنجساني برسيساني برا ديمن بكا ساني بوئي برسيسودان درين تنكو انته هنفني درين تنكا دوا تاته هنفني تايساني علمان سنورت اگرتن كن علمان سانيت علمان يخاو علم سانيت إسان را وربرتا جرني دا شيخوتا خينيا ربي جنة ناقنا نيسو علماء يجون دالتو انبياداتي علماء يجون urjii lafaati isaaniin namni karaa qajeelloo qabatee karaa qajeelloo irra tarkaanfata isaaniin namni gaarii fi hamtuu addaan baafata isaaniin namni shirkii fi toohida addaan barata isaaniin namni baaxilaa fi haqa addaan baafata isaaniin namni haqa rabbii baree haqa walii baree haqa haadha abbaa baree jaartiin haqa jaarsaa bartee jaarsi haqa jaartii baree haadha abbaan haqa ilmoo baranii ilmoon haqa haadha abbaa bartee jiraachaadhaa jiranii درجان إساني هنگن هنگس انجامتو إنما يخشى الله من عباده العلماء نمني أكان صداتو قبروتن كي يرى علماء إذا جير ربين أكا إسان صداسا أكان نما هندج علا قبر ربين رقا بهف علماء تهنيا خلوب بوران جرى ربي عمري ساين وفا دي رئيسو خاد دنيا رادي من جنة ربين وفا قب سيسو ينا شيخ هنيا شيالي
nama sirna dabresan as gubbatti tumamee miidhamee badii takka qabaachuudhaan maletti siyaasaa keessa galuudhaan maletti barumsuma diin islaamaa barsiisuuf jecha akka maletti tumamerraa hiddi qaama isaanii hedduun miidhamee sadarkaa ija dhaban gubbaa gahanii osoo ijaan hin agarree waggaa dheeraa asii barsiisaadhaa turan. Rabbi isaanirraa haa jaalatu. Wallaalaadhaaf gaafii inni gaafatu deebisaa wallaalaa takka takkaan nahu inni beeytan awwaluhu sa'abun wa akhiruhu bughyun warri waaju dura akkaan nama dhibdi booda nama baala goomsitullee gama jalqabaatti hedduu nama dhibdi nahu inni namaan galtu kalaafutti namni isii barate nama tuffachuudhaan beekama baay'inaani sheekonni keenya tuffiisanii osoo hin qabaanne wallaalaa afaanii guuranii barsiisaa qabsiisaa akkasumatti illee kasilaa gartee isaan mokoruu yookaan iktibaara isaan godhuuf waa gaafatullee deebisaa fi akkasin nama jiraachaadhaa turani nama rabbiin gartee bahara nahawiidhaa keessumattuu taasisuudhaan ardii tana miidheessanii bareechanii ara namoonni hedduun isaaniin kitaaba sirreeffatee isaaniin fiilii faayila mubtadaa kabara mudaa fi mudaafilee wama hundaahuu adda baafatanii arraan tana osoo lafziin arabaa biratti hin banne man kadhaba alayya muta'ammidanii jalaa najaa bahanii osoo hadiisa jallisanii hiikaa jallisuudhaan nabirra kijiban kaa'initti namoonni hedduun sababa isaaniitiin sanirraa eewalamanii jiraachaadhaa jiran. Nahwiin akka abbaan isii kaayajuutti fardu ciinin alaa qaarii tafsiiri wal hadiis. Nama hadiisaa fi quraana baratu irratti fardal ciiniidha tarraa hafiinsi hin jirre jechuudha. Nama hadiisaa quraana hin qaraan irratti immoo fardal kifaayaa godhaniiti dhiisan. Maaliif jennaan hadiisaa fi quraana gaafa qaraatu lafzii yoo jallatte hiikaan ni jallatti. لفظي جلبته كايو جلبته مو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جلنا مقلشت سني فكنا بالرخيجي بخاني بدم مننجار النيف نمني إسي برته إسي لفظي دريرفته سوابا لفظي دريرفتوتين نبي الرخيجي بخاو سنجل جلاه الله بهايشود على كل حال شيء خيني والنسان دلقاتورن لفادي نسان لفان قمني أجر تنكون قوتون درتي درساساني تين وقفميتا أسين قما خنا درساساني قال إلى مقالة لانجي قلت درسان ساني أسي بوباتي قراتي dachii tana darasootaan ibsanii bareechanii darasaan urjii lafaati bakki isaan jiran lafaatu bareeda namaatu bareeda nafaatu bareeda lafa tana bareechanii akka irraa ashaaraa magariisaan dachii bareechu jirru kanatti isaan dachii bareechanii gubbaa jiraachaadhaa turan sheekh keenya rabbiin rahmata isaaniif haa godhu ulamaa'in teenya namni mokkoramin ni takkata namni tumamin ni takkata namni sirna dabreen hin miidhamin ulamaa'ota keenya keessaanii takkata akkana gaddabrala. Ulamaawwan keenya hedduun isaanii sirna dabre sirna nama nyaataa saniin hedduu miidhamanii turan hedduu cinqamanii turan miidhaa fi cinqii keessa turan san keessattuu diinirraa duubatti ja'anii hin beekan takka haqa himuurraa gara baaxilitti shidabanii hin beekan rakkatanii sirna dukkana san keessa ta'anii sirna nama nyaataa miidhaa san keessa ta'anii miidhamaa yeroo garii biyya ari'amaa yeroo garii biyya irratti tumamaa yeroo garii biyya abbaa isaanii irratti hidhamaa roorroo hanganaaf hangas hin ja'amne dandeenyanii balaa osoo gaara buutee gaarri baadhachuu hin dandeenye baadhatanii badii qabaachuun maletti yakka tokkoon maletti hidhamaa tumamaa biyya ari'amaa sadarkaa kaan gurri duudee kaan miilli irraa muramee kaan ijji beeytee kaan ammoo fardoo baqeessanii sadarkaa joosariin biyya irra dachaasan gubbaa ga'anii turan jechuudha. Hammarree isa yoo laaltan lafee ulamaa'ota keenyaa jala jira. Akkasumatti biyya hedduu yookaan naannawa hedduu keessatti ulamaa'onni keenya akka isaan keessa dabran akkasumaan baana. Alhamdulillah roorroon sun hundiif duuban deebifne barsiisuu irraa takkaa duubatti hin jenne hedduun isaanii baqatanii Somaaliyaa turan kaan Keeniyaa turan kaan Jabuuti turan karabbiin laafiseef gara Suudii baara tarkaanfatanii ce'an kaan Misra dhaqan biyyoonni ollaa ta'uu lamaan teenya ittiin baqatin ni takka ittiin baana. Rakkoo san hunda dandeenyiiti osoo guyya tokkollee rabbiin komatin osoo namaas hin komatin rabbii isaanii irra sabbaranii garaa hidhatanii harkatan nyaatanii dhaban beelawanii harkatan dhuganii dhaban dheebotanii akkasi jiraachaadhaa turan hedduun isaanii baala mukaa nyaachaati kadiin baratan muka fotteeysanii halkan shitachaati bakka irra ifaa ibsannu bakka irra soolaaraa fi tirika qabnu kana isaan ammoo muka fotteeyfachaa oolanii guyyaa muka shitatanii muka san gubbaa ta'anii kitaaba irra dhaqachaa katabaa turan akkas moora faadha ibsachaa turan dubo moora beeysanii ibsachaa turan laa warra gaaf dur seenaa isaanii daddagee na bira jira ijatee isin agartanimi maashaa Allah. Sadarkaa akkasii keessatti diin baratanii kaarraan tana namni sadoon irra kuttee qananiin irra kuttee rahaan irra kuttee guyyaa tokko beele akka waan musiibaan biyya keessa hin jirre guyyaa keessaatti buuteetti boohee iyyee gadoodee namatti himatee namallee wal dhoorku isaan takkaan beelooyne jedhanii namatti himanneen baana beelti sunnaa ambiyaati
nabiyyi rabbii irra namni beeleen jiru fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi guyyaa sadi dhagaa garatti fidanii kandak turan nabiin keenya waa dhabanii manaa bahanii mana abbaa ayyuub dhaqanii achi waa harkatanii turan mana isaanii keeysatti baati lama ka ibiddiin qabanne jiraachaadhaa turan keeysummaan itti dhuftee bishaan malee waan itti kannan dhabanii abii xalahat al ansaariin irraa fuudhee galchee waa fadarsiisee bulchee sababa isaaniitti aanni buuteen baana arraan tana namni keenya rakkoon akkasii osoo mudattee kam taatanii yaaddan namni rakkoon jirre lafaa kaasee uumee akkana na godhan akkas na godhan juu bar ulamaawwanni keenya rakkoo isaanii rabbiin malee takkaa namatti himatanii beekan Shee Aliyyi majlisni guddaan isin duubatti agartan kun dhiheenya kana ulamaa'ii qubsiisuun ka'ee galamte ulamaa'iif mana jaaruun majlisa jaaruun jiruu isaa tolchuun maal godhuun dhiheenya kana eegalamteen baana akkuma eegalamteen ammoo biitii teenya guutumaa guututtu bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan ulamaa'ii qubsiisuu irratti dorgommiidhaan majlisa kamturra guddaan kamturra bareedaan jaaruu fi irratti wal dorgomanii akka amma nu duuba agartan kanatti majlisni guddaan kun sheekha keenya bahara nahawiidha bahara ilmiidha Sheekh Aliyyi Caateetiif as ijaarame sheekni keenya waggaa hanga tokkoof keessa turanii waan sirrifachiisu eegee jedhaman booda majlisni guddaan kun jaaramee fi takka harkanii gammadanii beekanii haa ta'u garuu darasaan isaanii rooba jalaa ol seentee karra dhaqatu moggaa takka yoo dhaqate sheekni moggaa takka galee yoo qaraayise waliin dhageen guddaadhaan baan hedduu guddaadha alhamdulillahi akkanumarra jirti biyyi teenya guutuun asii waa xiqqishuma yoo deemne bululoo jedhanii biyya Sheekh Abdul Kariim bululoofaa kaleessa keessa barsiisaa turan biyya yookaahu ganda sheekha keenya ka amma fidaa jirru Sheekh Muhammad Toofiq barataa sheekha keenya ka arramma irraa asoo jirru Sheekh Aliyyi Caatee Sheekh Aliyyi Caatee asi barsiisaa turan sheekni keenya ka amma fidaa jirru asiin achi xiqqisho kara ganda sheekha keenya Sheekh Jamal Aliyyiitti wal cire jechuu ganda Umar Sheekhaa jedhanii asumaan Sheekh Aliyyi awwaallee jaamuudhaan kan beekaman yookaahu Sheekh Aliyyi Abbaadha yookaan Sheekh Aliyyi Ahmad majlisni isaanii guddaa asuma jira amma ziyaaruuf yaana kana bira gizee gadda barre inshallah isaan illeen asuma barsiisaa jiraniin baana biyyi tun biyya majlisaa fi ilmiidhaa fi ulamaa'idhaan faayamte biyya barattoonni diin keessa baay'inaan jiraachuudhaan beekamtu biyya ulamaa'ota isii jabeessitee lubbuu ifiirra caalchiftee jireenya ulamaa'ii yaaddee jiraachisuudhaan keessumaa gadaa kana keessatti akkaan beekamtuudha rabbiin ulamaa'ota keenya kadu'aniif rahmata haa godhu kajiran jiruu isaanii rabbi nuuf haa bareechuuf umrii isaanii rabbi nu haa dheereessuuf ulamaa'in kabajaadha qabdi ulamaa'in darajaadha qabdi ulamaa'in sadarkaadha qabdi dhaaltuu ambiyaadhaati waa malee miti ambiyaarraa dhaaltuu kan ta'an ilmii qofa osoo hin taane akhlaaqa ambiyaa dhaalan haalli isaanii haala ambiyaati sabrii keessatti ambiyaa dhaalan fakkeenya ka godhatan ambiyaadha ilmii qofa yoo irraa dhaalte dhaaltuu ambiyaan jaamtu maaliif jennaan waan ambiyaan dhaalchifte san guutuma yoo dhaalte malee ilmiin akhlaaqa kee tolchitee akka nabiyyiin jiraatanii yoo si jiraachisu baatte akka isaan jaanii yoo si deemsisu baatte ilmii dhugaa siif hin taane jechuu barbaadeeti kanaaf ulamaa'onni keenya rabbiin rahmata isaaniif haa godhu akka Sheekh Adam Tuulaa miila jaloo osoo tumamuu sheekni keenya hidhaa dhaabbataa hidhamaa turan bakka islaamni itti hidhamu tasilaa rakkoodha yookaan hamtu jaan hundatti hidhamaa turan hedduu tumanii miilli isaanii irratee kaalsii hedduu uffatan malee kopheen hin taatuun baana sadarkaa san gubba geen har'a osoo akkasitti tumanii nama biraatii mi'ayyoon atuman obsan qabu yookaan biyya tanaa hin baa yookaan balaa biraa bu'aan baanan akka waan balaan biyya keessa hin jirre buuteettiin iyyisiisaan baanan har'a akhlaaqni keenya isii rannee of ilaalle ka ulamaa'ota kaleessaatiin jechuun kan biyaa ka gamasiin dhaqiniyu ulamaa'otuma dhiheenya addunyaarra jiraatanii deemanii fi nuyi wal bira laalle har'a guyyaa tokko yoo beeloo hin obsinee bakka san hin teenyu ni godaan har'a gartee jireenya keenya jireenya Shee Abaluurra yoo tolu baate bakka san hin teenyu ni godaan jireenya keenyarra jireenya Shee Abaluu yoo tolee argame jireenya akkasii barbaaduudhaaf ilmii diinee majlisa diinee bakka biraa godhan haalli keenya haala akkamii nama dhiba Shee Aliyyi osoo majlisni kun hin ijaaraminiif dura masjida xiqqaa bakka tana ture masjidni asii mochi gadi achi gad ture masjidni ganda keessa achitti waggaa 30 waan ga'uuf yookaan waggaa 20 wayi achi barsiisaa ture majlisa kana keessatti hangi isaan barsiisan hanga xiqqaadhaan baana maa majlisa guddaa naa ijaaruudhaaf darrakkoo tana keessatti nama dila kana barsiisu jira jee takkaan dubbanneen baana eeguma jiilli daawaa fi iyyaafannoo ka Sheekh Amiin Ibrootiin durfamu rabbi umrii isaanii nu haa dheereessu biyya keessa bobba'ee galee booda ulamaa'iidhaaf majlisa jaaruun ulamaa'iidhaaf jireenya tolchuun ulamaa'iidhaaf mana jaaruun ulamaa'iidhaaf waa hunda yaaduun jireenya fiirra jireenya ulamaa'ii tolchuun sababaa Sheekh keenya Sheemiinii fi jiila isaaniin durfamuutiin eegaltee biyya tana keessatti irra aadaa taatee hafte malee achi duran jirtuun baana ulamaa'idhaaf akkana jireenya tolchuun majlisa tolchuun maal godhuun jechuu kiyya
intalani fuusisan dachii takka ni muraniif sanii ala namni jireenya sheekaa quba qabu hin jiru fedhusan carraaqatee jiraata dhabuus sabbaree akka rabbii isa jiraachise jiraata namni quba qabu hin jiru warra kaleeyse jechuu arra immoo yoo jiruun sheekaa jiru hawaasa irra toluu baate manni sheekaa mana hawaasa irra yoo bareedu baate yoo ballachuu baate hawaasni ciisan qabuun baana alhamdulillah hawaasni keenya dila kana dammaqee diiniif akkana yaadda'uun bakki amma jirrutun baadiyyaadha baadiyyaa majlisa guddaa kana miif qabanin waan qabanirraa kaanii majlisa guddaa kana fuula duraan laalla majlisa guddaa kana asitti ijaaranii sheeyni keenya rabbi rahmata haa godhuufi hanga rabbiin isaan jiraachise keeysa jiraatanii keeysa barsiisaa asuma keeysa osoo jiranii fayyaa dhabanii addunyaarraa godaananiin baana inshaallah majlisni kun akkuma agartan kana asiin gadoon bitirame gadheera mee abbaan uraddin isiira akkana asiin gadoo bitirame gaddan akkanoo labbaa hochi maasha Allah akkana mitira soddom gadoon jechuu akkanallee hangas numa ga'e akkam 25 kana akkana mitira 25 akkana mitira soddom hawaasaan ijaarame deeggarsa alaatii miti akka har'aatti gartee wanni qabeenya hawaasaa rakishee lafa dhahee hin kufne waan qaban gurguratanii waan qaban san walitti baasanii majlisa guddaa kana bulukeetaan baadiyyaa tana keessatti akka agartan kana ijaaranii ilaa achi gadiitti mitira soddom jechuu barandaa kana jalaa teessee darasaa yoo dhagatte akka ajaa'ibaa fuudha gaafa janaazaa sheekh keenyaa namni dachii tana guutee dirreen tun namaan uffifamtee waa takka mul'attu turte masjidni kun gaafa ol seenan ammoo nama san hunda xabuma godhaan baana keeysaan mul'atu namni dillisan masjid akkana majlisa akkana guddaa hin agarreen baana alhamdulillah ummanni keenya ummata dammaqee diiniif mana akkanaa jaaru madrasaa markaza majlisa jaarrachuu keessatti fakkaataan qaban arraan tan ammoo sababaa wanti isaan qaban gabayaa dhabuutiin haalli tokko tokko dura hanqinni itti argame akka fedhan dhabuudhaan diiniifis akka fedhan ta'ullee yoo dadhaban kalee isa waan qaban diinirraa duuba kaayyachaan turreen baan arrallee sanuma hanga dandeettii isaaniitti humni isaanii gallaaffattee bakka dursan ga'uu dadhabuudhaan waan eegalan oofanii galmaan ga'ullee yoo dadhaban hanga humna isaaniitti duubatti hin jaan taqaban gaafa kannanii fidatan liqeeffatanii liqiidhaan majlisa ijaaran liqiidhaan mana sheekaa ijaaran liqiidhaan markazaa fi majlisa madrasaa ijaaraniin baana ummata akkanaati ummanni keenya ummata rabbiin jazaa isaanii yoo kafaleen malee namni beekee yookaan danda'ee galata isaanii galchuufi miti rabbiin jazaa isaanii jannataan haa kafaluu fi ulamaa'ota keenya warra rakkoo keessatti taa'ee barsiisaa ture warra rakkoo keessatti taa'ee diin kana utubee fuuldura ce'isaa ture isaanillee rabbiin nuuf haa milkeessu inshaallah yoo rabbi fedhe walaloo yookaan nazmii afaan arabaa tajalqaba irratti eegallee diifne san arraa miti gaafaan keeniyaa jiruun barreessee ture gara beeytii 349 immoo maaliiti dheeratteetiin akkaan itti waraabuus dhabeef irraattuma dhiisee taa'u jirti inshaallah ulamaa'ota keenya hedduutu lubbuun jira gaafaan ani isii barreessu waa'ee seenaa shee Adam faa achi keessa barraa'ee jira akkasumatti shee Aliyyiitu jira shee Ahmad Watariitu jira sheekoniin an osoo isaan lubbuun jiranii barreessee eegaan an barreesse booda lubbuun deeman hedduudha warra akka shee Jamaal Alleefaa rabbi rahmata haa godhuufi shee keenya shee Aliyyii Caatee rabbi haa rahmatuuf shee Adam rabbi haa rahmatuuf isaan maleellee sheekota hedduutu keessa rakatuudhaan jechuudha alaa kulli haal yoo rabbiin naa laaffiseetiin jee guyyaa tokko ni waraaba maaliif jennaan yaadannoo maqaa isaaniillee taatee yoo ta'e silaa seenaa isaanii ibsuu hin dandeenyu wanni ulamaa'ii teenyaa akkuma namni waan gaariin isaa yaadatu yookaan yoo waan gaarii isaanii yaadatu san ibsuullee dadhabne maqaa isaanii kan namni yaadatu godhuun dirqama keenya waan ta'eef inshaallahu ta'ala waan sanis ni waraaba reefu afaan irraa hin jee waan ta'eef hanga tokko guutuun na jalan jirtu gaafa sakkiin jee barreesse gaafa waa'ee shee Aliyyii yoggaan dubbadhee fite بارك الله لنا في عمرهم بارك الله لنا في عمرهم وفي طلابهم وفي علمهم اجمعنا بالنصر في عاصمة الأورميا في كل وقت وغدا في فردوسك العلي مع الصديق والنبي الأمي اجز لهم ربي أوف الجزاء وأنزلهم جوار الأنبياء وكذا من كان لهم أنصار من قديم الزمان
إلى النهر أكز جيتي نتيجابس بريسيتره لبون نجرا وانتهفين بارك الله لنا في عمرهم وفي طلابهم وفي علمهم اجمعنا بالنصر في عاصمة الأورمية في كل وقت جيغافس الانجرا وانتهف جتشو ربي في دي أسي والنقرسيسيرو قباب دفيقو جينتو ريبودا لكم ستاني نبرا دي من رب رحمتها قدو في عمري إساني خافا عمري إساني خيسا برخا ربي نواخاو في قلتو ما انقر ما يسن داوچيسو في شيخ إنجا شيالي نما إرام فتمو قبو متي نمني سرام فتمو متي سينان إسان بيتنا الدلغن وانتي إسان بيتنا مدتن تاتين إسان بيتنا خيسا تهن وانا جايباتي إن شاء الله تعالى قافت قرها سوين الراف خردي مجرى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تخين ربي سنام الكيس بسم الله ربي سنام الكيس شيخ يا رب رحمته هاغدو شيخ رب رحمته هاغدو جنة الرب نهاجنا نيس جنة الرب جنة الرب سانا هاجنا نيس جنة الرب سانا هاجنا نيس جنة الرب سانا هاجنا نيس علماء تخين ورك شهادة من رب جنة نهاجنا بسم الله جنة ربي هاجنا هدو دير ربي رب مكرمني هدو ميدمني ميدا سنكيس تاني أوبسني الرمكان ساني أولبه الدنيا بكمي جنازة إساني صدركانا وموجيني دفين نتي غافة جنازة شيلي يوري لكاي مخينا تورا دب ميغا دفه جنازة بكتنا يچو مخينا بكر أبطول كتيم بانا خرار ربي هون أسين إلا قمت مخينا درين تنجران تكو مخينا نوقي فهمتي جرتي أسي مقال عنك جدو مخينا ندنجة توم بانا نمني دلا سنافير را قد انجرو أنا تو فيسبوك را بوست قد جالالي إساني بكبر را نمني فقين في ديهن يتنافني كجرو دفه أسي والغيهن ifuu guban qabu namni kanuma dhufeen baana san hunda laaftutti harrageeni miti hedduu carraaqanii dadhabanii taa'abanii beelawanii dheebotanii cittaawanii dhukkaawanii hidhamanii tumamanii sadarkaa san gubbaa geeniin baana obsaniiti kachi geen innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri hisaab rabbiin asirrattuu nama obse mindaasaa haala saniin galchaaf hin baana gaafa deemanillee janaazaan isaanii akkas fakkaatti mee rabbi rahmatan waa godhuuf bismillahi rabbi rahmata haa godhuuf bismillahi rabbi rahmata haa godhuuf jannata rabbi nu haa gammachiisu jannata rabbi nu haa gananiisu jannata rabbi nu haa gananiisu isinillee waan baataniif rabbi isin haa kennu warra ilmii wali qabatu rabbi isin haa godhu warra ilmiin bakka tanaa galu rabbi isin haa godhu warra baratee barsiisu rabbiin isin haa godhu ilmii barakaa qabdu rabbi isin haa kennu ilmii firii qabdu rabbi isin haa kennu ilmii mutaaddii rabbi isin haa kennu ta isinirraa nama dabartu rabbi isin haa kennu ulamaa'ii rabbi isin haa taa'isu ulamaa'ii kitaaba dalaydu rabbiin isin haa godhu ulamaa'ii sunnaa ambiyoota irra deemtu rabbi isin haa godhu ta karaan ambiyoonni irra baan hundi karaa kiyyattu rabbi isin haa godhu ta rakkoon ambiyoonni mudatan hundi rakkoo tiyyattu rabbi isin haa godhu ta rakkoon itti dhufte hundi rakkoo ambiyat dhufte malee rakkoon na dhufte haaree amettee sabbartu rabbi isin haa godhu ammoo rakkoo rabbi isin irraa haa qabu gammachuu walitti isin haa qabu gadda isin irraa haa qabu milkii walitti isin haa qabu cinqii isin irraa haa qabu dhukkubsataa keenya haala jiran kabiyya jiran rabbi nu haa fayyisu rakkataa keenya keessa balaa rabbi nu haa fayyisu rakkataa keenya furmaata rabbi nu haa laatuuf milkii malee cinqii nama keenya irraa rabbi haa qabu biyya teenya biyya nagaa rabbi nu haa godhu biyya teenya biyya quufaa rabbi nu haa godhu biyya diinii duniyaan dagaayidu rabbi nu haa godhu biyya diinii duniyaan misoomtu rabbi nu haa godhu biyya waa hundaan tokkoffaa rabbi nu haa godhu biyya waa hundaan dura deemtu rabbi nu haa godhu biyya waa hundaan dura deemtu rabbi nu haa godhu biyya nageenyaa fi qabeenyaan duroomtu rabbi nu haa godhu biyya nageenyi keessa lalisu rabbi nu haa godhu biyya qabeenyinis keessa lalisu rabbi nu haa godhu biyya waa hundaan tokkoffaa rabbi nu haa godhu ulamaa'ota keenya bakka jiranii kabaaja jiran umrii nu haa dheereysu khaalaa keessa jiran umrii isaanii nu haa dheereysu xiqqaa guddaa isaanii umrii nu haa dheereysu isinillee bakka isaanii bira rabbi isin haa dabarsu ilmaan abbaa caalu rabbi isin haa godhu warra wararraa barate irra caalu rabbi isin haa godhu barattoota barsiisota isaanii irra caalu rabbi isin haa godhu bismillaahi rabbi isin haa caalchisu ilmii isin haa dhaalchisu ambiyaa isin haa dhaalchisu بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله أي نجان نجراد بارك الله فيكم أبشروا يجمعنا بالنصر في عاصمة الشيخ نجان نجراد أبشروا
قبنا ونندبني نراقب وندبا الله يا جباه لا في قواسي كوا نتيه لا في قوالين قبنا ونندبني نراقب وندبا أين يسيم له جبات جبينا نفيامه والرجبينا نفيامه هندون دومه هو الأول جلك من قبو ربيني هو الآخر تراد زلال مني ربي نلجيفني دلت بنكو إني تناف قبرتين تساتاناني لالفاروساته تزقبي قوتي قلبيني قوت سيامها يا مبيهن قومني الله يا جباه لا في قواسي كباه نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا ونندبني نراقب وندبا الله يا جباه لا في قواسي كباه نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا ونندبني نراقب وندبا غفور رحيم نتلاف قبرو تنساتي رفو خيفدها سيدي هيسو رفنانيتي والله يريد أن يتوب عليكم يا قبر الجوه خوت سيفين ديساني نرى فقاتو سميتي دانقا دبرتوس قدتي دلين تتيتي بكي ربي الرها اتديس ليس جرتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي الله يا جباه لا في قواسي كباه نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا نندبني نراقب وندبا الله يا جباه لا في قواسي كباه نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا نندبني نراقب وندبا خالق سميه تربني في خندتيرا وما بريتي لا دبي بديع مادا أكوان ما أنكي ننقرتو قبادا أسيس الرئيسا هنجت دران قوتودا لالمي سمي إراهي بميان قودا إجتي ديكون قدي بتي قافجادا تناف قبرها إسافون عبادادا إفيف قبره قمن يامنا خلقيدا الله يا جباه لا في قواسي كباه نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا ونندبني نراقب وندبا الله يا جباه لا في قواسي كباه نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا ونندبني نراقب وندبا يا مئائسي هقا ربي سيفلته قبر تكسه إسا خنجرو تلفته ليجلون إسها هقا فول سادابته يا رحمن خيها جهي ربي زوي واده ومن صداته هقا ربي ساركته إسا صدامنان صدا مخلوقا لقاته إسا خدمنان خدا مخلوقا بقاته أكمين دبها دوب قبرتي أكسي بكوا أكمين دبها دوب قبرتي أكسي بكوا إرى أركدا توسي الله يا جباه لا في قواسي كوا نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا ونندبني نراقب وندبا الله يا جباه لا في قواسي كوا نتيه لا في قوالين قبنوسي قبنا ونندبني نراقب وندبا رحماني يا خلوق يوتوجرو بقسته خنقها ما فردي مرو يا خرقوتو ندر سيبيخي وانجرو سيدا فريتي ميتي هقوان دبقرو نفسي بشيطاني نردي وليف قرقارو درانا فدو أكا إبليسني خسارو
قبروتا هندا ججيرو الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا أين يسيمله جبان جبيني في عامه وري جبيني في عامه هندون بومه هو الأول هو جلك من قبور ربيني هو الآخر هو تراد زلال مني ربي نرجيفني دلت بنكو إني تناف قبرتين تساتاناني لالفاروساته تزقبي قوتي قلبيني قلت سيامها يا مبيهن قومني الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا غفور رحيم نيتولاف قبرو تنساتي رفوخ فدها سيدي هيسوه نارتي والله يريد أن يتوب عليكم يا قبر الجوه خوتو سيفين ديساني نرام فقاتين نرام فقاتو سميتي دنقا دبرتوس قدتي دلين تتيدي بكي رب الرها انتي ديسا ديسا جرتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا خالق سمه تربني في خندجيدا وما بريتي جلالي بديع مادا أكوانا ما أنكي ننغرتو قبادا أسي سريسا هنجت دران قوتودا لالي سمي إبراهيم بيانكودا يجتدي كون قدي بتي كافجادا تناف قبرها إساف قون عبادادا إفيف قبره كمن يامنا خلقيدا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا الله يا جبا هلا في قواسي كبا نتي هلا في قوالين قبنو سيكونا نونين دبني نراكا بوهنو دبا يا مي آيسي هقا ربي سيفلته قبر تكسيه إسا خنجرو تلفته لجلون إسا هقا فول سادابته يا رحمن خيها جني ربي زويواته ومن صداته هقا ربي ساركته إسا صدرنان صدا مخلوقا لقته إسا خدمنان خدا مخلوقا بقته أكمين دبها دوب قبرتي أكسي بكوا هندها إرى أركتا تواسي أكمين دبها دوب قبرتي أكسي بكوا هندها إرى أركتا تواسي الله يا جبا هلا في قواسي كوا نتي هلا في قوالين
kuwalen qabnu si qabna nunin dibini nuraka biwat nudiba rahmani hiya ya khaluk yutujiru bagasitahi haqiha ma firdi muru ya kharrakutu nadur sebe wanjiru sidafariti ti hukwando guguru nafsi shaytani narati walif gargaru durana fudu aka iblisni khasaru dugubara kho annama hiya qannamaru sihi khan qalbi gabrota unda jiru sihi khan qalbi gabrota unda jiru Allah ya jabah la fi kuwasi kawa mutihi la fi kuwalen qabnu sikawna nunin dibini nuraka biwat nudiba Allah ya jabah la fi kuwasi kawa mutihi la fi kuwalen qabnu sikawna nunin dibini nuraka biwat nudiba Allah ya jabah la fi kuwasi kawa mutihi la fi kuwalen qabnu sikawna nunin dibini nuraka biwat nudiba Allah ya jabah la fi kuwasi kawa mutihi la fi kuwalen qabnu sikawna nunin dibini nuraka biwat nudiba Allah ya jabah la fi kuwasi kawa mutihi la fi kuwalen qabnu sikawna nunin dibini nuraka biwat nudiba yusimalehe jabat jabe jani fiyame warri jabe jahani fiyame unduni dume huwa ya rabbi nus ibidaan gubame Rabbi tamanu yakame
qalame nyaatame malee badinsa maalime badii balleessan takkallee hin qaban islaama ta'uu kufaafa sabaman osoo dhagayuu ibiddaan gugguban tumsaaf dirmachuus takkallee ni dhaban osoo qabanii agaban haadhaa fi ilmoo wallaban rakkoof jiraachuu dadhabnaan wallaban obsee jiraachuuf ni guban beelaaf deebuudhaan azaban boombiidhaan dhaban boon qaban manaaf maatii waatii guban beelaaf deebuudhaan gaggaban haadhaaf maatii wallaban dubbiin jabaannaan dadhaban tafii baafachuuf wallaban haadhaaf ilmaan agaban ilmaan haadhaaf dhaban wallaahi garaa nu guban yeroo ilmaan haadhaaf wallaban wallaahi garaa nu guban yeroo ilmaan haadhaaf wallaban osoo dhagayuu qalame foonisaa nyaatame osoo dhagayuu hidhame ibiddaan gubame rabbiin amanuuf yakkame qalame nyaatame hidhame gubame malee badinsaa maalime yaa rabbi tumseef atumaan dawlaan muslimaa hundumaan osoo arganii gungumaan hordofan malee ni dhuman walleen yahudaa heeruman walumaan walleen yahudaa heeruman tokkumaan lolan akka waan hiikaman ni kaatiifachuu gunguman osoo muslimtoonni dhuman dhiiraaf dubartiin gugguban rabbiin tamanuuf yakkaman akka beelata qalaman foonsaanii jiraan alaman osoo iyyanii gubaman naannee agaraa hundumaan keenyaa gubanne warrimaan humnaa siin qabnu boyumaa malee hanqanne yaa jamaa nurraa kaasuu rabbumaan dubuu gaashanii dhala ilma namaa nurraa kaasuu rabbumaan dubuu gaashanii dhala ilma namaa meemaal aynamee meemaal aynamee musliim dinamee osoo dhagayuu qalame foonisaa nyaatame osoo dhagayuu hidhame ibiddaan gubame rabbiin amanuuf yakkame qalame nyaatame hidhame gubame malee badinsaa maalime qabrii hiriyoota keenya agarraan teenyaas ni nuti ni garraan ibiddi raaree weerarraan gaarii dirmatee gargaaraan dafee dhamarraa yaa jaraa dafee dhamarraa yaa jaraa teenyaan isattis ni dabraa isaas gubee gooda daaraa waltaraa ahyaa badayaa carraa feenya carraa rakkoo muslimaa dhageenye agarraa kaafiraan dhumanii baafaman biyyarraa nu muslimni eeysa jirraa
jechuuf isarraa jiruu dhaadamne asirraa wal geenyate hiraarraa akkanaan boruus akhiraa milkiin keenya isa jira osoo muslimni nu biraa dhumaa jiranii kaafiraan laalaa dhabne laalaa jirra rabbuma maal jenna akhiraa beemaal ayname muslim nidume osoo dhagayuu qalame foonisaa nyaatame osoo dhagayuu hidhame ibiddaan gubame rabbiin amanuuf yakkame qalame nyaatame hidhame gubame malee badiinsaa maalime osoo handumaan kaafira tahee garuu sandamne kafiran tikkaanne dhumne lafarra kaayaa jarra keenya jarra wangoonu dhabne hiraarra yoomaraayi beemaal ayname muslim nidume osoo dhagayuu qalame foonisaa nyaatame osoo dhagayuu hidhame ibiddaan gubame rabbiin amanuuf yakkame qalame nyaatame hidhame malee badiinsaa maalime meemaal ayname muslim nidume osoo dhagayuu qalame foonisaa nyaatame osoo dhagayuu hidhame ibiddaan gubame rabbiin amanuuf yakkame qalame nyaatame hidhame gubame malee badiinsaa maalime hanguma yoomiin rakkame muslimni duwwaa hidhame lafa lafesaa sarbame mirga amantiis mulqame ardisaatirraa reebame tumame ardisaatirraa reebame tumame qabeenya isaa saamame jiraata namaan jibbame badiidhaan malee yakkame roorroo rogayyuun nuchime biyya islamiin nu dhume lijuu poolisiin gatame roorroon karayyuun nuchime nurraa guuti yaa rabbi nuuf tumsime roorroo karayyuun nuchime nurraa guuti yaa rabbi nuuf tumsime muslim nidume osoo dhagayuu qalame foonisaa nyaatame osoo dhagayuu hidhame ibiddaan gubame rabbiin amanuu yakkame qalame nyaatame hidhame gubame malee badiinsaa maalime hubadha
dirqamaa kun dirqamaa bolumaa fonto kanamni muslimaa rakkaatu ajjii rakkamaa dadaa gammachuus wajjumaan qoddaata namni muslimaa yoomumaa yaa dhiiroo gartan garree gocha hamaa sarbaama mirgaa musliman booramaa duguuggaatanii dhala ilmaan namaa isaan irra raawwatamaa hawaan manguddoo daa'imaa beekaaf wallaalaa gatamaa dhiiraaf dubartii tudhumaa afleen qalamee nyaatamaa maal balleessinee naaf himaa yaa namaa maal balleessamnee naaf himaa yaa namaa beemaal aynamee meemaal inamee beemaal aynamee musliim dinamee osoo dhagayoo qalamee foon isaa nyaatamee osoo dhagayoo hidhamee ibiddaan gubamee rabbiin amanuuf yakkamee qalamee nyaadhamee hidhamee gubamee malee badiisaa maalimee meemaal aynamee meemaal inamee meemaal aynamee musliim dinamee osoo dhagayoo qalamee foon isaa nyaadhamee osoo dhagayoo hidhamee ibiddaan gubamee rabbiin amanuuf yakkamee